ibice 5 umurongo wa 20 ngasoma. ijuru riratabara Nuko urashoje washoje. Yashoje. yego. Haleluya. Bamwe bari batarahabona. Ni paje ya 236 Hasubiremo gusa usome. Abacamanza ibice 5 umurongo wa 20 ijuru riratabara. Amen. Musetse kubera ko ari hagufi. Uko ni harehare cyane. Ijuru riratabara. Yego. Ijuru riratabara. Ijuru riratabara. Ijuru ni iry'Imana. Isi nayo ni y'abantu. Mu ijuru rero haba Imana. Ngiye kubabwira gusa ukuntu ijuru riza ritabara. Kandi ayo makuru ni amakuru aza irizi n'inyigisho za deliverance. Mbese ziza zidelivura umuntu. Umunsi Imana yabwiye Ibrahim iramubwira ngo ngwino. Icyo gihe Ibrahim yari afite imyaka 75. Umugore nawe yari afite imyaka 65. Imana iramubwira ngo ngwino ngubwire so kuve mu ihema uze hano. Icyo gihe Ibrahim bari basa naho bariko bashaka gucika intege kubera ko nta mwana bafite. Ndetse bari binjiye amasengesho. Iwe n'umugore barimo basenga kugira ngo babone akana kamwe. Ngo bazosaze byibura Imana ibahakana kamwe binjire hudumu. Ariko Imana ngo ibarebe ibona bari mu masengesho ariko asa naho ari nk'ayamaganya. Imana rero nico gihe yamagaye Ibrahim ngo ngwino hano. Araza kugira ngo imukore deliverance. Imana yaramubwiye ngo nararame arebe mu ijuru. Kuriya kubara ziriya nyenyeri ni Imana yari ibizi kuko adashobora kuzibara. Gusa ariko ashaka ngo ararame atumbire ikirere cy'ijuru. Mbese akura amaso ku isi kubyisi hano hasi ategereza aho igisubizo kigomba kuva ko ari hehe ko ari mu ijuru. Mu ijuru hari Imana. Yego. Duhe Imana icubahiro. Amen. Ibrahim ngo arararama. Buriya ni muzi umunsi Petero yabwiye cyakirema ngo dutumbire. Umubwira ngo niki cyatumye mubwira mutu kurya ariko mukora deliverance. Hari inyigisho zimwe za deliverance. Nukuvuga ngo dutumbire ngo naco kibitaho. Ngo gitekereza kuko bagiye kumuha. Ariko kurya hari impamvu Petero yari yamubwiye ngo dutumbire. Kuki Satani amubwira ngo haguruka urukiri. Noneho ngiye kubabwira ukuntu mu ijuru hari Imana. Kandi Imana igitabara. Iyi si turimo murebe buriya haba amajuru 3. Ijuru rya mbere ni iri turimo. Yego. Naho inyoni zinyura. Kuriya naho ni mu ijuru ry'abantu. Ndetse na hari indege zazinyura. Naho ibisiga biza bigera bikaguruka bikagera. Aho ngaho ni mu ijuru ry'abantu. Hakaba ijuru rya kabiri. Ijuru rya kabiri ni ijuru rya Satani n'abadayimoni. Iryo naryo akazi kabyo murumva kuko nabazimu nyine na Satani n'abadayimoni. Ni ijuru rya kabiri. Ijuru rya gatatu niryo juru ry'Imana n'abamarayika amadepartement yose abamo. Noneho bisaba ko umukristo
ava muri iri juru rya mbere akimuka akaja mu ijuru rya kabiri nako akanyura mu akapasa akarenga ijuru rya kabiri akagenda akagera mu ijuru rya gatatu. Ubundi umukristo agomba kuba ari mu isi ariko atuye mu ijuru rya gatatu, kandi iryo juru rya gatatu ni iryo juru ry'Imana n'abamarayika. Noneho haleluya haleluya, buriya mwumve mbabwira ibintu bikomeye gira tuguruke. Nuvuga ngo Imana hari wari wayibona n'amaso, ariko hari abagabo muri kino gihe turimo namwe barimo bajya batembera mu ijuru bakahagera kandi batuye hano. Ese Yesu Pawulo yabivuze gute? Yaravuze ngo twafanye nawe, ngo tuzukana, ndetse ngo ntiyadusigara tujyana. Mu buryo bw'iki? Hari umugabo wigeze kwandika muri Bibiliya, kandi uwo ni Pawulo ngira ngo. Yaravuze ngo yabonye umugabo wageze mu ijuru rya gatatu. Si ryo ndiko mbabwira? Ngo niba yari mu mwuka, ngo niba atari mu mwuka ngo ntabizi. Uko niwe. Hari indirimbo mwaririmbye muravuga ngo ivyo amaso ngo abona ibintu. Iyo umuntu yageze muri iryo juru azabona ibintu. Hari ibintu azabona bitari ibyino. Dole vorima. haleluya, Azabona ibintu. Ngo ivyo amaso atigeze agira gute? Ngo nivyo amata atigeze agira gute? kumva. Ngo ivyo nivyo yabikiye bayikunda. Uko iyo niyo mibereho, niyo mibereho. Haleluya. Iyo niyo mibereho ya Bibiliya uko ni kwiteye. Noneho hari ukuntu duhera mu kigari, hari ukuntu duhera nko mu gisirimba, tugahera muri za Fosque no muri za DPR, tugahera no muri za EPR no muri za Methodist. Hari ukuntu idini riza rikura abantu rikaza ribamenyereza ibyina, ndetse n'abantu baje guhanura cyane bakakundisha abantu ibyina. Ukazusanga abantu barakundisha abantu isi cyane kugira ngo isi bayikunde cyane. Poke ya gari abantu bakamasingira bose ngo turatahanya amamodoka tazo abantu bagatahana umuyaga. Nwango hari ibintu abakristo wa Kristo hari ibintu abakristo bagomba kumenyerezwa. Boti pobeleba. Haleluya. Muraho neza? Yego. Hari ibintu bagomba kumenyerezwa. Bagomba kumenyerezwa ijuru rya gatatu. Muraho neza? Yego. Sinzi ko twumvikana. Sinzi ko turi bwumvikane, ko ndabona ko sinzi ko ariko turumvikana, ntitworeka kumvikana. Tuzamura imana. Ese muzambwira ngo so tuzamura amaboko tuyajanye. Uku tuba turiko dushaka gusa. Ndaje nyababwireho mukanya. Ndaje nyababwira ayo maboko so tuzamura. Ikibazo nuko so tuyazamura tutazi cyo tuyakoreye. So tufagira urya gusa tugapwamagura. Basirikare banyabwo bazapwamagura gusa mutasa. Ariko ukuboko kuzamutse neza. Ukuboko kuzamutse neza gutya. Wari kuza umuntu kukubwira ngo zamura Imana icubahiro. Uza umuntu bikubwira. Twebwe nyine twabigize ni byabaye izahareruya zose mubona ubu nyine muri kino gihe zabaye izidini. Kandi idini riramugaza, idini ririca. Muraho neza? Yego. Sasa turataramye. Yego. Noneho ijuru rirahari. Ijuru rirahari kandi riratuwe kandi rirakora kandi rirakomeye. Amen. Noneho mu ijuru asifiwe. Haleluya. Mu ijuru hari Imana yicaye mu ijuru. Kandi Imana ikikijwe n'amadepartement yose y'abamarayika. Mu ijuru haba imbaraga. Murakababwira, mu ijuru haba imbaraga. Mana Israeli. Haleluya. Mu ijuru ku Mana haba imbaraga n'imbaraga tagereranwa zitutovuga ngo tuzimenye nyine uko tuzago. Yego. Niyo mpamvu Pawulo yavuze ngo azamenye ngo tumenyere hamwe ngo imbaraga z'uburebure bwayo n'ubujefo bwacu ngo n'ubujaruguru bwacu n'ubutambike bwacu. Ni ukuvuga ngo mu ijuru haba imbaraga. Imana yicaye ku ntebe yayo igakikizwa n'abamarayika batabarika. Ubundi abamarayika babaho tibabarika, nta mubari wabo ubaho, tibaza babarwa ntawo babara. Kandi hariho
ama departement sino yavuga yose ngo nyarangize ariko hariho abitwa abaserafi. Abaserafi n'abamarayika bakomeye. Hakabaho ibizima. Hakabaho abakuru 24. Hakabaho ingabo za Mikayeli. Hakabaho n'iza Gaburiyeli. Nukuvuga ngo abandi simbavuze ni benshi. Nukuvuga ngo izo ngabo zose zikikije ijuru. Ijuru zirarikikije hari abashinzwe ibintu bitandukanye. Uko hari abashinzwe hari abamarika bashinzwe kutugaburira. Bagomba kumenya ko muwanje bariye. Hari abamarayika badushorera bakaturinda mu nzira aho tunyura. Yego. Buriya umuntu ngo agira abamarayika barindwi bazamurinda. Ese muzi Bibiliya kuvuga? Bibiliya iravuga ngo Uwiteka ngo azohereza ngo abamarayika ngo bazakurinda ngo nta kirenge cyawe kizasitara. Noneho Yesu ataraza ubundi abamarayika yazaga naho rimwe ari Imana imutumye. Ariko umunsi Yesu yaje ku isi. Bibiliya iravuga gute? Bibiliya iravuga ngo twegere iteraniro ry'abamarayika batabarika. Yego. Yesu umunsi yaje yamanukanye kandi abo baje ku bwacu. Uko abamarayika ubu nyine kuturi kumwe. Hari abamarayika baza kugenzura amateraniro. Uko babara hari. Nibo baza bajana za message bakavuga ngo Jacques atangiye kubwiriza. Abaririmbye bararirimbye dore uko bimeze departement zose ziba zikoze igirazi. N'igitaramo cyafuye. Baza bakimenya akavuga ati bagashiga bashire cyane. Aha nta gitaramo gihari. Kandi abantu bari kuvuga ngo kirahari. Mwijuru hari Imana. Uko juu mbinguni kuna Mungu. Yani Mungu wa milele. Haleluya. Isi ni ntebe y'ibirengevye. Nawe ijuru nibwo buturo bwayo. Waremye umuntu w'umukungugu. Umume kerubuka w'ubugingo. Niyo Mana yonyine y'imbaraga isi yose yubahe. Dore mureke mbabwire hari abakristo bagenda ariko ijuru rikinze kuri bo. Igihe kirageze cyo kugira ngo abakristo bagendere mu ijuru rikingutse. Nibyo. Ijuru rigomba gukingura. Haleluya. Kuko ijuru ni iryatsi. Ijuru Yesu yarikinguye. Mbingu zikiondoka. Duhe Imana icyubahiro cyane. Haleluya. Nibyo. Asifiwe. Haleluya. Yesu cyamuzanye ku isi. Nugukingura ijuru. Mu gitondo nako bivuga ahantu twateraniye. Nukuvuga ngo umunsi Yohana abatiza Yesu. Ijuru ngo ryarakinguye. Asifiwe. Ijwi ry'Imana ngo riravuga ngo uyu mwana wanje nkunda kamwishimira. Yesu yakinguye ijuru. Ijuru ni iry'abakristo. Zamuri Imana icyubahiro. Nzamubona umwami wanje urebeshe amaso yanje z'imigoma y'amahoro kuko ariyo twarazwa bera. Ndaharanira gusingira icumwami Yesu yamfatiye. Nzaharanira kw'imigoma yawe kuko ariyo warazwa bera. Nzamubona umwami waje urebeshe amaso yanjye z'imigoma y'amahoro kuko ariyo twarazwa bera. Stefano yari umudiyakoni. Hasifiwe milele. Amen. Stefano yari umudiyakoni. Yari umupasiteri ntiyari n'umwarimu. Yari umudiyakoni. Abigishwa rero igihe Yesu yaramaze kuja mu ijuru, abigishwa ikirere kirabakatana. Neza barashaka barahebuka. Abafarisayo baraza n'abasadukayo barababwira ngo mureke twe dusengera hamwe. Dutangire gusengera hamwe ariko akadini kanyu Yesu, uriya Yesu mwemera ni mutoya ariko mureke twe dusengera hamwe, muze tubane dusengere hamwe. Uwo Yesu niba mumwemera ari ryo dini ryanyu nta kibazo. Yesu wamamufobya cyane bamubwira mutoya cyane. Ngo Petero yari gashuhe.
Petero yamayemera kandi yagiraga n'agahayo kenshi yamavuga atese ubundi aba bazadutwara iki nimuze duteranire hamwe umuntu wabyanze gusa ni Stefano kuriya ganico yazize yamavuga atese mugiye kugira gute dusure twivanga amadini ahure ntimuzi ko twebwe tugengwa n'umwuka ababwira rero amakuru ngo abivuge rero aravuga ati Yesu wapfuye akazuka akadusigira amakuru yose ko muravuga ngo dusure kandi duhure nabo ngo apfe kuvuga ibyo kuzuka bamamufata bamamurega ibirego nk'ibi kandi bikomeye ngo bamara bavuga ati ibyo birego nta kindi nukumwica kandi ibirego bimwe bamureze ni bimwe bareze Yesu byatumye apfa urukiko rwa ruterana Stefano bamabatora amabuye bamavuga ngo reka bamutere amabuye ariko mbere kumutera duhimana cyahiro haleluya lebemeli kisambo ko haleluya mbere kumutera ngo baramubwira ngo ngahe nabanze yiregure kubirego bari bamureze ako bari bamureze ibirego bikomeye amaze ngo Stefano ariregura ako Stefano yarireguye ba ijuru ryari ryarese yego ijuru ryose ryari ryamanutse nibyo bwingiza ijuru ryari ryamanutse ako ijuru ni ryiza ba abagabo bari kurya sikindi giza gitumushu wo uzumenya neza ijuru ryari ryamanutse uko ndaje hari amakuru tugiye gutahana uyu mugoroba amen kandi turatahana amakuru avuga ngo mu ijuru hari Imana haleluya bwana sifiwe amen amen ariregura rero usare yarireguye yifashije ibyanditswe aravuga kandi kwireguraga ntukiregure ngo uvuge ngo njewe ngo bamvuze ngo bangeze gutya nuwiregura ukavuga ngo runaka ngo ari mukuntu ukari mukugira gutya uzoba utsinzwe niba gutukuza icecekere nuja kwiregura ubabwira ibyanditswe ubu niko kwiregura yamababwira gusa ibyanditswe yamababwira gusukunta ibyanditswe bigenda ariko Imana ni gitangaza ngo mu maso hiwe ngo bamabona hameze nka marayika yazakubita mu maso bose bagahuma gusa aha marayika mu maso ha marayika tawuzu hareba baba muteye amabuye ngo bamutera amabuye asifiwe amen ngo bamutera amabuye ngo yamavuga ati ndamubonye mbonye aho yagiye mbonye ahari neza kubera ko yaragiye ariko ntibari bazi kirere ahagaze neza Stefano yamabwira ngo ndamubonye ngo yicaye iburyo bwase aho akazi kari karangiye iryo jambo rivuga ngo ahagaze iburyo bwase risobanura iki ari iburyo bwase risobanuye imirimo itatu Yesu ahayakora uyu munsi Stefano ni wavuze amakuru y'imirimo itatu Yesu ahayakora ubu nyine Yesu yakoze ari hano kwisi yarahanuwe araza ngo amare kuza aragenda ngo amare kugenda nta makuru yarazwi icyo ahayakora ayo makuru avuga ngo yicaye iburyo bwase nukuvuga ngo ni imirimo itatu Yesu ariko akora nisho singiye kwivuga cyo kibwirizwa duhimana cyahiro haleluya aramubona bona ko yicaye iburyo bw'Imana ikirere kiba kirakingutse muzi imbaraga za Stefano gupfa kwa Stefano ko arico cyatumye intumwa zigira imbaraga zidasanzwe nico gihe ba Filipo bariko amarukise Isamariya bakaza babwiriza ubutumwa bwiza bagize imbaraga urupfu rwa Stefano rwahaye abantu Imana kubera iki kubera ko yaberetse ikirere ciyo Yesu ari barabimenya neza baravuga ati nukuri Yesu yasubiye aho yavuye niho yagize gute niho yasubiye haleluya rikomeye ridashidikanywaho iryo zina rya Yesu izina rikomeye ridashidikanywaho ijuru no mwisi amazina ya sura mwaho ngaho iryo zina gusa izina rikomeye ridashidikanywaho ijuru no mwisi zamuri Imana icyubahiro haleluya mu ijuru hari Imana hari izina twahawe ryo gukirizwamo ijoro no mwisi iyo ndirimbo yanyiriwemo bacu je le fermer les monda fari merite netanse nje none wagize umunezero ko ndawucumbagira uracumbagira umunezero ko namacumbagira umunezero gutyo wanyishe umunezero w'Imana ni mwiza ba yego
abantu batazabanezererwa Imana, batazabanezererwa Imana. Hari abagabo bagaza bawucumbagira gutya akamakurura ukuguru, muzi wa urayemo avamo hayacumbagira. Yego. Yakobo cyane umunezero wari umuhira umuntu warayakira kandi yaje mu gutarama ari muzima, yaje gutarama ari muzima. Babaza banezerwa naje ariko nabaye ko ndamanuva nizina rikomeye bidashidikanywa ubundi hari amakuru mu rusengero atagomba kuvugwa. Mureke mabwira ayo makuru. Mu rusengero ntagomba kuvugwa Satani. Tugomba kuvuga iy'Imana ituye n'iy'Imana iri kuko niyo tuzoja. Mu ijuru hari iki? Hari Imana. Ijuru iyo ni iwacu, aho abera bahora bishimye bahimbaza Imana ubuziraherezo, aho ngaho niho iwacu. Tumbira Yesu niwe gisubizo cy'ibibazo wibaza ku buzima bwawe, ibibazo ufite none nibwo buhamya bwawe bw'ejo. Tumbira Yesu niwe gisubizo cy'ibibazo wibaza ku buzima bwawe. noneho aha twasomye ni intambara yabaye igihe cy'abacamanza. Umugabo witwa Sisera yari umugabo w'ingabo w'umwami witwa Yabini. Batera abanyesiraheli babagiriraga nabi cyane. Noneho iyo ntambara abagabo barananirwa baratsindwa baravuga bati ntibishoboka. Iyi ntambara barihisha barahwera. Umugore witwa Debora, umugore witwa Debora, wanasifiwa milele. Umugore witwa Debora, kandi ico gihe abagore nta jambo bagiraga. Ubu ngubu Yesu yarari bahaye. Ico gihe abagore nta jambo bagiraga, ariko abazi ko mu ijuru hari Imana ibo bahora bari habwa iteka ryose. Yego. Haleluya. Haleluya. Muve mbabwire nta muntu wo guha ijambo. Bene wanyu ndi bo guha ijambo. Ijambo tuza turihabwa n'ijuru. Yego. Duhima. Hey. Haleluya. Reka duhima niswe. Bwana asifiwe. Haleluya. Mazangira ijambo. Subiramo. Mazangira ijambo. Nasusuruka. Ijambo so turihabwa n'ijuru. Nibyo. Iyo ijuru ryakwemeye rizari guha ijambo. Haleluya. Imana ishubahira. Haleluya. Haleluya. Ijambo. Monda farida netas. Ijambo so turihabwa n'ijuru. Haleluya. Zamuri Imana ishubahira. Haleluya. Milele dai. Monda farida netas. Uku n'ijuru ryaguha ijambo. Muraho neza. Yego. Zamuri Imana ishubahira. Haleluya. Muremba bwire niba utaranarihabwa uyu mugoroba. Yego.
amaso yawe amaso yawe atumbire mu ijuru nibyo iyo Imana yicaye haleluya urahabwa ijambo nibyo hari abantu bazarwanira kubwiriza tukarwanira kubwiriza yego tukarwanira no kuba pasiteri tukarwanira no kuba runaka yego tumbira gusa mu ijuru nibyo Dawudi yaravuze Dawudi niho gusa yiringiraga kera kumuvuza aya masaha kubera iki nariko ngo ndamuvugiriya hirya aza amaza kera nzarambona kera araje za muri manisho haleluya yaravuze ngo bamwe biringira amagara abana amafarashi iwe Dawudi ntiyagaza yiringira n'intwaro za Isiraheli yagaza yiringira n'ibindi yagaza yiringira gusa Uwiteka nyirijuru hari umunsi umwe yaririmbye indirimbo ndaheba yaravuze ngo wawicaye mu ijuru we yego wawicaye mu ijuru haleluya ngo kuri wewe ngo niho gutabarwa kwacu guturuka haleluya uko nta wotera haleluya ba ibibazo uko byaba bimeze kose rindira wewe gusa reba mu ijuru nibyo ijuru rirahari haleluya kandi ijuru ririteguye yego ijuru ryo ririteguye cyane kandi gusa rirashaka kuritumbira matematike moda faridanetas endole ferge faridanetas salima ingili meta faro maridanetas kilimi haji mano faridanetas navuze ngo mwiruke buke gutya 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 nibagiwe protocol ntiyari yakiza umuryango nimuzoza mubona ndahagurutse muze mukinga imiryango muze mukinga imiryango hari umwanya ngira se wo kugira ngo abantu babanze baruhuke se bararuhuka bagira bati duhe Imana ishubahi ijuru ijuru we ijuru rirahari ijuru ririho ijuru rirahari mwiruke kandi la farimenta gresa. Yego. Ariko hano hari umurambi mwiza ba. Yego. Turataramye mu izina rya Yesu. Hallelujah. Mwijuru hari Imana. Murayi moyoni mwangu. Abagabo baravuga bati intambara ari twayishobora. Debora araza arababwira ngo Imana yambwiye ku rugamba tuzarutsinda. Yego. Kandi akababwira ngo Imana iri mu ijuru. Yambwiye ku rugamba tuzarutsinda. Bati none nimugende tuje kurwana. Abagabo bose baranga. Debora arababwira ati nimutagenda. Abagore turagenda. Yarafite amakuru. Yego. Yarafite amakuru yo mu ijuru. Hallelujah. Ijuru ryari ryabimene. Yego. Ijuru ryo rimaze kukwemeza ikintu. Habe nabene banyu nuko bahaguruka. Tacho Bigomba kubaho mu izina ryande rya Yesu. Uzuko abagabo bamubwica gihe. Ariko abagabo nabo muri ico gihe muri Isiraheli kuvuga ngo umugore aravuze. Muzi ko abanyesiraheli umuntu yagazaguruka gushima agashima Imana ngo arashima Imana ko atabaye umugore. Ako abanyesiraheli bagiraga imico imwe nk'uko muzaduza dushima hano akamahaguruka akavuga ngo ashimye Imana ngo ko Imana itamugize umugore. Bagaza bavuga ibintu bibiri cyane kandi bigoye. Bagaza bavuga ico ngico bakongera kandi bakavuga ngo barashima Imana ko batabaye abanyamahanga. Yego. Muzi ko abagore batabarwaga ariko ico gihe cy'abacamanza asifiwe. Amen. Timamona ko twatwiruka gutya abakobwa n'abagore nabo bakiruka kurya ibintu byarakemutse. Yego. Muri Isiraheli ninde mugore yewe mwa
turi mugira gutyo ukama wirukanka gutya ukama wirukanka ukagira Debora ati nimutagenda abagabo baragenda nako abagore baragenda uzi ko abagabo bamubwiye baramubwiye ngo nimugende ngo nimushaka icubahiro kibicanyu yego icyacu gishire ariko Sisera aratugoye Sisera aratugoye Debora asa neka babazi Debora yari afite imbaraga zo kurwana umugore yorwana gute kandi cyo bararwana gashira imiheto kandi no kwiruka cyane umugore yogira gute ariko kera yari amenya amakuru ko mu ijuru izaritabara yego amaze Debora di plus faire des enfants Debora yamaje imbere y'abagabo abagabo ariko murebe nk'abagabo bamaje inyuma y'abagore abagabo bamaje inyuma ya Debora bwana sifiwe milele Maro Daneta Debora kuriya Debora yari gitanga yari afite amakuru afite kera yari abonye mu ijuru ko ari Imana yego ko Debora yamaje imbere asifiwe milele haleluya asifiwe haleluya amatambuka yamagira gusha yamagenda y'urugamba ruri y'urugamba ruri sha y'urugamba ruri yamazamuka yamagira gusha nimukurikire Debora yamagira cya neza urugamba iyo ruri nakubwiye ngo ucurange kera kwinanga mu ijuru gaho muragamba bwira mu ijuru banzura kandi mvuge aka kantu turasubiramo yego mu ijuru ndimuzamona ko mbwiriza bahe bacuranga uku ndimuzi ko ukwinza nico omeritike hano ariko muzaho nabikuye ni mu ijuru yego mu ijuru ndibovuga umusemu mu badacuranze yariho nubuko baracuranga iwo inanga gusa nukunguku gusa Duimana cyubahiro haleluya baracuranga abagabo bakamagira ushinga ariko ngo nimwe nk'abazimya sente bagabanye volume ukundi turacuranga ijuru ry'inanga ukunza nzambwiriza ngacuranga hari ijambo riza ritakara oya hari ijambo riza ritazarivugwa yose azavuga byose tugomba kubikorera hamwe kuko byose ndetse gatukora biki tugomba kuza tubikorera hamwe yabo n'ubundi umuntu yajanaga n'amabafure mu mifuka ngo umuntu azatwara no mu isoko yego bakama gucomeka mu bafure wazogeririye mu kazi no muri biro bafure gusikazi kazi kubita mu nana baza bayishaka abayobozi niki gakivuga za muri bane cyubahiro haleluya aririmba izabanesheje taturange abamarayika ibizima binetuye urufaya aririmba izabanesheje taturange abamarayika ibizima binetuye urufaya Tarumba iby'amaso yanjye atarareba ibyo ntaratekereza mu mutima wanje ibyo nibyo yabikiye reka umunezero nzagira mubonye ubwo ntazogera umubiri wanjye turirimba urufaya ukurayizi none watindiye iki za muri mane cyubahiro indirimbo z'urufaya indirimbo z'urufaya mbega umunezero
zaririmbe izabadashura gacuranga n'abambara ibizima bineturirimo n'abakuru makumyabiri zaririmbe zaririmbe izabadashura gacuranga n'abambara ibizima bineturirimo n'abakuru makumyabiri iby'amatwi yajata inyama z'ijama yajata ibyo naratekereza mu mutima wanjye ibyo ngibyo yabibwira turashaka kuri Debora ngoma zarangasa abagabo imbere duhe Imana icyubahiro. Haleluya haleluya haleluya. Yamazamuka Debora wacuranze sha bikika sokela Debora shindere y'abagabo umuntu wabonye ku ijuru itabara. La porta delle fa. Anda ya Israel we. Sisera yego zarahunze ziriruka barabatatanya umuntu ngo agenda ukwe. Umugaba w'ingabo witwa Sisera nawe ngo riruka jukwe aja kwisanga ageze mu mahema y'abanyesiraheli aserukira mu ihema rya Yayeli ngo asaba Yayeli amazi yo kunywa kuko ngo yari yaguye umuma. Ahimbazwe Yesu. Yayeli ngo mu kivuguto. Muzi impamvu yamuhaye ikivuguto? Haleluya. Nukugira ngo asinzire ubuticura. Kivuguto kuriya kizagisinzira. Tayi kivuguto meza. Meza matayi kivuguto meza. Pana bene ayinjanjo. Kivuguto neza umutozo mwiza cyagizwe neza. Kiza kivura n'amavunane. Urugendo Sisera yari yakoze yirukanka imisozi yapfuye kumuha ikivuguto yamaryama yamye asinzira ubuticuru. Sisera nako Yayeli aramureba baravuga ati wewe Imana yakungabisha. Yamye amukubita urumambo hano muri Nyiramivumbi rwamaru rumanuka no mu gitaka ngo amarasohoka hanze avuza
akaruru aravuga ngo nimuze Imana yatabaye Sisera ari hano Timumva ko iyo ntambara yarwanye n'abagore ngo bamare sasa Debora ngo araririmba igice cya 5 n'indirimbo Debora yaririmbye araririmba uwo mugore yaririmbye ngo agera ku gice cya 20 aravuga ngo ijuru riratabara ngo inyenyeri mu ngendo zazo ngo zirwana na Sisera mu yandi magambo si Debora warwanye ni ijuru ryatabaye ijuru rizaritabara ijuru nawe ni iryawe ahubwo zamura amaso yahanga Imana kuko mu ijuru hari Imana ishobora kugutabara Hallelujah. Imana ishobora Hallelujah. Hallelujah Yoshua yatsinze yambukije abantu Yorodani ico ni kimwe ica kabiri atsinda Yeriko kigitangaza bene kwitangaza ica gatatu nahimbazwa Yesu Hallelujah. arwana na Ayi kuri Ayi ashaka kuhagirira isheke kubera umugabo wari wibye akani ikibazo kiba kirabaye abarakomeje ngo agere imbere Yoshua agiye gutsinda igihugu kugira ngo akiyobore hama haza coalition y'abami batanu bamavuga ngo mureke twihuze abami batanu bamavuga ngo barwanye Yoshua amakundura bose bamabikura baravuga ngo reka baje kurwanya Yoshua arareba aravuga ati iki kibazo intambara inaniranya aho yakakemukiye Yoshua muzi ko yabigenje Yoshua ngo aje kubaza Imana aravuga ngo wa Mana wicaye mu ijuru Yego. mbwira uko bigenza uvuko Imana ngo yamushubije mu ijuru hari Imana Hallelujah. Imana iramubwira ngo genda ndabakugabije Yego. kuko Imana uzi ko iyivuze Yes. ibivuze biraba itegetse birakomera genda ndabakugabije ijuru ryari ryabyemeje mureke mbabwira amakuru y'uwo munsi amaze ngo Yoshua amanukana n'abasirikare ngo baragenda batera izo ngabo coalition y'ibihugu bitanu ngo bari bameze nk'irumbo ry'inzuki ngo ndetse nk'umusenyi wo ku nyanja baragenda Yoshua ngo afe gukubita gutya ngo yamasanga kera bose basubiranyemo Yego. ngo bamwe batatana ngo barirukwanka ico Yoshua gusa yakoze n'ingabo ze ngo birukwanka bariko bibica umugenda ngo bariko bica umugenda amaze rero duhimana ishubahiro haleluya Imana ngo ibirebye Yego. bamwe ga barirukwanka barabasiga Imana rero irimanukira ijuru rakinguka Imana yohereza amabuye gusibuye rikaja mu ijuru kandi ibuye rivuye mu ijuru ntizarihusha Oyari. umwamori yagira ngo agire ukereka mukubita kubita amaze arabahondagura amabuye yonyine niyo yagiye bahondagura avuye hehe N'ijuru. Bibiliya niko yambwiye ngo amabuye afuturutse mu ijuru Yego. mu ijuru hari iki Hari Imana. kandi hariho imbaraga Yego. ni wowe undwanirira Mana ijuru gusa amabuye aramanuka ibyo gati rihusha gusa kazari bakubita gusa kandi Cicira. urubura gusa rukazari bakubita uyu munsi uyu mugoroba amabuye avuye mu ijuru amanuke kandi Ahonde. akubita abamori ni bandi Hallelujah. muza abamori ni ya ndwara ufite Yego. abamori Yego. ni bwa bukene bwagutoye Yego. abamori ni kakarandi ni ya karandi abamori ni ya madeni Nibso. abamori Hallelujah. ni cya gisuzuguriro Narofari. abamori Yego. uzi umutuka bakareba mu ijuru akavuga gusa ngo acha kidogo uniondolee majivuno komesha kiburi tawala akili zangu Bwana niongoze uifundishe roho yangu habari za mbingu sikilize kizazi changu Mungu anaishi Narofas. atove Fast. agone safi Anofari daneta. abakobwa mwumve mbabwire abasore gusa bazatibuka bavuye mu ijuru Imana izamigutuburira umusore bene wa undi wintarumikwa Cyane. kamavuye mu ijuru ntukazureba abangaba baraha ngaha zureba umutonore uvuye mu ijuru Hallelujah. tumbira gusa mu ijuru Hallelujah. ni mu Imana icubahiro yemwe na bembele za pangira Natofari mari daneta. Natofari mari danesa. ijuru ribamwo iki
ese uriya ninde umunsi ryagutabaye turi uwo mu Ruhengeri nta munsi ijuru ryagutabaye ndamubonye tuyirukanye kera ariko ndamubonye mbona hari umunsi ijuru ryagutabaye narofasi ku manywa gutya izuba riva saa 5 z'amanywa ndiko mbwiriza gutya umugore we yaramaze kukuramo inda 5 zari zimaze kuvamo kandi kwa muganga baramubwiye ngo ntazabyara ntibishoboka kaza sinzi nyina abaganga ibyo bareba mu nda baramubwira ngo ntibishoboka ko azabyara ijuru riratabara inyenyeri mu ngendo zawe yego ufite abana bangahe haleluya tukibeshe ngo imana Atukuze. narofa kandi chimanofasi Sama wanga ya saia no fe Pranda la salike salaveria Entre la koya sove Imana ishubahiro atukuzwe ijuru riratabara yego nyenyeri ngendo zawe aho uko inzangiraga ngo muzompararuka jewe uzubwiza hano buri munsi tuzona guharara pi muzi impamvu nuko mu ijuru hari Imana yego hafi duhe Imana ishubahiro umwuka yarambwiye ngo wa mudamu we ngo tambuka imbere aratambuka sinari muzi ngo mana namubwira ngo umwuka arambwiye ngo wambara umupira wanje mwumve namwe ibintu Imana izikora uko ko ndabwiriza tero umupira wanje wambare ariko ndagutije uje kungarurira mwuka ngo mara mwuka arambwira ngo ikibazo rufite kirakemutse tabazi usohotse iwe n'umugore baraza bati ngaha tubwire rya jambo ga risubiremo mwuka yambwiye ngo ikibazo mwari mufite kirakemutse tutakizi tutanabazi nibwo rero babivuze umugore we nibwo yabivuze ati kuva ndazimaze kuva muri star ati kandi kwa muganga barambwiye ngo bamfunge birangire ati ndabyanga uwo munsi ndetse aravuga ati twite iya gatandatu ati yivu kwezi kumwe ati none cyo kibazo kiza bambwiraga n'amakuru yose ukuntu kwa muganga byagenze kose kandi zazivamwo agize amezi 5 ikavamo bati mu ijuru hari iki arima ariko abantu imusanze bose bazi ikibazo ciwe twebwe tutakize nari kumwe na Medeho
twebwe gatutakizi ndibuka umunsi namwambitse umupira medeho nawe azana umutakara umushira hejuru ibintu by'Imana bizayikorwa mwuka nuko ikibazo kibagize gute umugore rero akampamagara buri kwezi ati pastor atemeze gute kamubwira ngo mu ijuru hari Imana yego niyo yabivuze ariko gayamaze kumbwira ngira nkakoba ati se iki kibazo nico Mu ijuru hari Imana. Mu ijuru hari iki? hari Imana Kandi mu bwoba bwawe uzupfa gutumbira gusa mu ijuru. yego Mu ijuru hari iki? hari Imana Kwezi kwa kabiri kwa gatatu kwa kane kwa gatanu kurya kw'ibibazo araza hano i Kigali aza kwa muganga ngo ahashike ati wasweka kandi gutwita bati nuko niko byagenze nyine bamwivumburiye ukuntu muganga rero ngo munyuze mu cuma yamavuga ati se ni wewe wa wundi yego duhe Imana icubahiro haleluya asifi Amen. kondi ko ndeba munda yawe nkabona atari wewe harahindutse harabaye kundi harabaheza ariko umugore ga ntabyumve ntiyumve ivyo ari byo umugore ngo asohoke yamampamagara ndi Nyanza aramwe bati pastor ati simbiza ariko muganga dore ko mbwiye namye nzamura amaboko uwo munsi nyazamurira Imana mu asifi ngo amare muganga yamubwira ngo ngiye kukwitaho erego ijuru ryakingutse abantu bajya bakwitaho cyane ati ngiye kukwitaho ubanza yaramaze nk'iminsi ngaho ni bari cumwero amuherezaga imusanze aragenda ukwa gatanu kurarangira kw'ibibazo ijuru ryakingutse kwa kwezi kw'ibibazo kuza gushira kwa kwezi kw'ibibazo Bwana sifiwe haleluya kwa kwezi kw'ibibazo uku twotaramani bamutabizi cyane kandi Dutarama. kuga turi connected n'ijuru cyane akwa mwejo bamumva ko mu ijuru hasumye yego mwejo ntibamuvumva cyane kwa gatandatu kwa karindwi kwa munani kwa cenda kwa kundi nyine bazajaramo yabjariye imusanze hariya kwa muganga bamukoreye cesarienne uzi ko uwo munsi yabyara umuntu wampamagaye n'uwari mu rusengero wa munsi yari yaracunze yego ngo arebe ukuntu abavuga butumwa bazababesha yari yaramye arabicunga yari na gitife w'umurenge yama bicunga aravuga ngo reka nzarebe ukuntu yari azi amakuru y'uwo mugore niwe wampamagaye ndi Nyanza arampamagara ntamuzi arambwira ngo pastor uzi ko yambwiye ngo wa mugore wanyu yabyaye none nibaza namangira ngo none ni gitangaza cyabaye hehe ntazi ko ntabi ivyo bintu ko ntabizi ateze bite ati mu ruhengeri wa mugore wambitse umupira yabyaye ati yabyaye Imana ishimwe duhe Imana icubahiro haleluya pima titwaje kubahemba na medeho twavuye Nyanza tuja kubahemba mu ruhengeri yego kubera igitangaza Imana yagize gute yakoze none aravuze ngo bafite batatu afite abahungu batatu ni igitangaza ni faro Amen. kuriya numva n'abamori abo n'abamori bari bapfuye yego bari bapfuye abamori bo mu ruhengeri ko bari bapfuye yego nimuzamura amaboko y'Imana haleluya asifiwe amen abamori bo mwanyu haleluya je ngomba kubwiriza nawe akizera yego kandi nimbwiriza ntiyizere koga turakorogana abamori bagomba gupfa abagomba bagomba gupfa ariko ari we wizeye niba ugomba kwizera muzamura amaboko Hallelujah. wanasifiwe amen wanasifiwe haleluya Yoshua ngo abone mureke mbabwire mureke dukura amagambo mu magambo tuyashire mu bikorwa yego twizere Imana turebe igitangaza Imana yakora haleluya kandi hari ibintu zoba bigize imyaka ariko hari ikintu coba kandi kitavuye mu mbaraga zacu gusa ko mu ijuru hari Imana
konsa nyina imaze kuyiretesha ko ndumva twaretesheje Imana yego iyi nkitarareta ntizikama yego kandi ifite amata ariko ntiyokamwe itarareta cyane bisaba ko inyana ibanza kugira gute konkaho bukeya kugira ngo yumve ubwiza ko ndumva turiko turetesha Imana yego inkisho Imana kurya Imana izikamwa Imana ni inka y'imvyeyi n'imvyeyi dakama umuhimana ishobora dakama Jima no fast Yoshua ngo abire ngo amaze ngo araneze Yego. akoresha araneze uwo munsi araneze ngo akabona amabuye hagenda yihonda kuba moshi bariko agenda bica Bibiri iravuga ngo abishwe n'amabuye uwo munsi ngo barutabo Yoshua yicishije ingota yego nukuvuga ngo Yoshua ngo amaje yamavuga ngo uyu munsi ntugomba kwira yego ariko yafite imbaraga zitebwa yamavuga ngo uyu munsi ntugomba kwira yego yamabwira izuba ngo zuba we hagarara kuri Gibeyoni yego hagarara umuntu wategetse telebar tangurume telebese Matofarida nita atiri mesi Nibibi ni faro akuru mambo Matofarida nita nukuri ko Imana turataramye haleluya nawe kwezi hagarara mu gikombe yego cyelayo ngo amare ujama bihagarara gutyo amaze kugira ngo bahorera akazi amaze gusaba barabirukana gusa kugira ngo babamareho kugira ngo Yoshua igihugu akibemwo agituremo ari amahoro abamori batarafa abantu mu rugo ntazaba amahoro hari abamori bakuzonze biza bituma nta mahoro kandi wasoka wambara ikoti n'umugore wawe bahandi bakazabona ari byiza ariko hari abamori baryamye iwawe mu ijuru hari Imana zambura Imana ishubahira haleluya Danieli muraho yego muraho neza cyane nimurebe bano yaragambirira mu mutima we utaziyandurisha ikintu icyari cyo cyose Danieli bamaze kugera iriya i Babuloni ngo bashatse uburyo babafata abasore bari beza ngo kandi bize bashaka kubigisha iby'ubukarudaya n'amategeko yaho n'ibi byose ariko nyine babwira ibyo byose imbivuga kugeza ubwo bababwiye ngo bagiye kuzabagira abantu bakomeye none rero babigisha iby'ubukarudaya baze bakora ibintu byose uko bimeze kugeza igihe batangiye kubaha n'ibiryo byo kugira ngo babahindure ibitekerezo ibiryo byatekereshejwe kuba dayimoni kugira ngo bibahindure ibitekerezo Danieli aravuga ngo ibyo sino bishobora nimumpime gusa gatoya mureke ibi biryo bya vitamine biviriye ariko byanyuze hariya nimubireke mumpe gusa si n'ibishimba ahubwo n'umushogoro iyo usomye birega ifaransa ni ibibabi by'ibishimbo ibibabi by'ibishimbo si umushogoro igishoma n'igishoma ibishimbo se ntibigira vitamine okay Daniel aravuga ngo ibintu umusore Daniel wanze ngo vino umwami yanywagaho kurya hari zaje abana natwaje utu tuji twaha mu supermarket kuri ntatwa hari ji abantu bazanga hari imwe nango uyu munsi umwe se sinabibabwiye umunsi umwe akuyikonjora umuntu wanjanye umunsi umwe arambira ngo reka ngo dutembere aranjana nyina aransohokana hantu nyiheza naje nyine ko ndeba nkabose kikomeza gucyo abagabo zabikomeza kandi cyane abavuga butumwa kamba nigiranye n'umuntu ubuze ako yaranjanye ahantu hakomeye yego turagenda neza turarenguka iyo hejuru iyo turiko tunyura muri bya bindi byuma none ngo tuhageze aravuga ngo tureka tubanze ngo tunywe kaji ariko kwishura n'imbere none ndeba bazana nyine utuvere tubiri ariko ndeba amafaranga yishuye gucya muri utwo tuvere twombi vuga tuwacu utu tuvere tubiri atwishuye izi note gucya mpamvu nagira utya siko ndasimba mbibona maze kaji ntangira kukanywa muzi ko ji muzi ko ari zaje zimwe nariko namana umvi hayimanura ibintu kazana uzi ko nubiyo jiki ndyohera kandi nayinyoye kera
iyo jira ndacayumva ubutamu bwayo ndacumva muraho neza yego kuriya hari zaji sasa tugomba kunga imitobe yaha kare kare imitobe yaha ngaha bayigize kare kare tukagira hari zaji ziremereye ukuntu Daniel ngo yari iji yanze yego ngo ni ji y'umwami biba byapimwe byanyujije ahantu hose Yego. birimo na za vitamine n'intungamubiri nyinshi yego Daniel arayisimba ariko hano ko ndabona abantu batoyisimba yonyobwa bacu Daniel iragambirira mu mutima we kutaziyandurisha ikintu icyari cyo cyose kibwami gituma imana yo mu ijuru imwizera imuha igikundiro ku mwami Nebukadineza umwami uratse n'inyama bene za zindi nziza kandi n'abanyagano bari bakeneye kurya kugira ngo bagire gute babyibuhe muri iyi ntambara yose ushobora kwitsinda ariko intambara y'ibiryo intambara yo kuvuga ngo umuntu aguhereza ibiryo cyakora twiza ntiwopfa kwitsinda kubera ko mu nda hazasaba ibintu hari umunsi umwe twagiye mu mahugurwa ico gihe nari nkiri umwarimu kandi abarimu bazagira nk'ukuntu kw'inzara twagiye mu mahugurwa bari batoye abantu mu gihugu hose batora abarimu nyine basenga ngo baze mu mahugurwa baduvije ne handi Kaciro mu bavuye i Nyanza naje nari ndimo turaza baratugaburiye abarimu ako barimo barariye uwo munsi twagize mu icumweru nukuri twagiye kumara iminsi 3 kera mpaye mbona abantu bamwe kera babaye inzobe byacitse si abantu ariko si ibiryo byari bihari kurana ibiryo byari bihari twariko turya mu gito bakatujutsa ngo turye twagira ngo turaruhuka ni murye twagira ngo turye ni murye none ubu bikarwa kandi ibiryo bitandukanye by'uburyo bwo cyane abagafu hari wegeze gusura kwibuka gusenga se ayaye umukobwa witwa Specious nawe yaravuye Kayonza mu cyaro umukobwa wo mu cyaro ufite ubusatsi bene uyu gusa usanzwe naturel yariye gusa rimwe ngo arebe ibiryo ariye nawe yaravuye mu cyaro nkatwe nkiyo ngo arye ibiryo rimwe yamavuga tuku twafashwe ati ibiryo twafashwe ariko umukobwa yarantangaje yamavuga ngo ngiye kugerageza umutima wanje ngo ukunda Imana ngo iminsi yose nzomara hano ngiye gukora amafungo gusenga niyiriza no tukarya twebwega nta makuru y'amafungo kandi ndiwonjariba bene uko kundo wonjariba muri bene ubwo buryo ngo nimfunge abantu bararutana spesi yose ntari noneho naje kumumenya nyuma ga niyo mpamvu noneho kumugorobaga tugasenga tugakora igitaramo tugasenga twagera mu gitaramo mu saa 2 spesi yose yaje gufata mikrofone nako nta mikrofone yari hari yavuga umuriro ukaza waka ngo mare ndamwegera ndamusanga ndamubwira ati wa mukobwa bimeze muraho neza mwibarisha utuntu kugira ngo mumenye ngo nje kumugenza nasanga ntaza aringanira n'ameza ngo mare gaza kumbwira ati jewe nakoze umufungo yo kwihiriza yego ati nagerageje umutima wanje sinigeze mwigana naretse ati wewe guma ariko ngo mare ndamucunga nama nguma kumwihakirizwa kugira ngo abe inshuti yanje yego bene uwo muntu abateye ubwoba twarinze turangiza ari mu masengesho y'amafungo yarananutse angana gutya abagabo barariye noneho igisubizo cyaje kuvamwo niki asifiwe kera we yari yamenye ibintu bigomba kubaho arataha ngo kera nanafashe nimero yiwe gantangira kumuhamagara kugira ngo numve nyine nanje twavuye gayo nanje gamasengesho nguma kuyakora noneho ariko aho ngaho sino yakora Space yose rero umunsi umwe arambwira ubwo nyine ubwo muri iyo minsi Space yose arampamagara ngo Jacques ngo ntubona ngo bwa bundi nariko nagerageje Imana umutima wanje wagerageje Imana ukuntu nyikunda ngo reka ngubwire ikindi Imana yankoreye ngo haje abahungu 6 ngo bose bashaka ngo mbabere umugore umwe akaza none undi akaza ejo mu minsi 6 ikurikirana bose bakambwira ngo
ingana na ya misi yafunze neza ati ngaho nanje gana namwigizeho umuyumbe cyane gahaye ngisha inama cyane ngo amararambwira ati none ngaho mbwira uko ngira abahungu batandatu ndagira gute namye mubwira mu rurimi wenda tumva namye mubwira ngo nagire njenjenje ati bose uko bavuye bose bavuye ku Mana ati wewe hitamo gusa naramusuye ari hani Kanombe za muri Mana cyubahiro haleluya Imana yamyimukura Kayonza cyaro yamuhereza umuhungu mwiza bama bagira gutya bari mu kizu nyine bene cyakindi kimeze cy'amahembe nuvuga ngo ijuru ratabara duhe Imana cyubahiro haleluya haleluya Tegeka zose biremera juruwe tegeka zose biremera juruwe tegeka zose biremera noneho Danieli ico kizamena gitsinda duhe Imana cyubahiro haleluya ngo bucu umwamarota inzozi naho ngaho nashaka kuvuga umwamarota inzozi nibitabone mushaka mu bibiki umwamarota inzozi ngo arota inzozi usari izo nzozi yamazibagirwa ariko ngo amare yamara adasinziriye kubera izo nzozi abura amahoro ngo amare yamahamagara abanyabwenge bose bo mu gihugu harimo abakonikoni n'abandi bose buryo bwose yavuga ati nibaze mwese musobanura izo nzozi ngo bashike bose baravuga ati tubwire gusa uko byatangiye twebwe ati ntabyo mbabwira ndabyibuka se mwebwe nimubyibuke kugira ngo muizo nsobanure yeme mukagira ikizamine kiri aho ngaho bose baricaye aho ngaho musubize bati ntazo twamana aho hagiye kuzaho itegeko ryo kuvuga ngo mutemagurwe mwese nta munyabwenge nshaka mutarasona izo nzozi ngo barabitekereza birabasiga ngo baramubwira ati mwami nta munyabwenge nta mukonikoni nta mwirutsi nta murozi nta mupfumu ngo babashe gusobanura izo nzozi bateho ubwo muranshaka ahamagara Ariyoka ati noneho abantu bose bakusanye bose bajane ndetse uhamagara n'abanyabwenge nabo bavuye i Yerusalemu barimo ba Danieli nabo ubahamagare bose izo nzozi basobanure niba atazisobanura batemagurwe bakusanyirije hamwe bose ngo amare Danieli arayamavuga Danieli yamahamagara Ariyoka amushira ku ruhande aramubwira ati Ariyo ati umwami inzozi ntiyarize ati wewe duhereza umunsi umwe gusa twiherere uvuko yamubwiye amakuru yaramubwiye ati duhereze gusa umunsi umwe nabene data nyine bashendrake nabameshaka n'ababidenego tuje mu gitaramo ngo amare yamana mubwira ati turaje kubaza Imana yo mu ijuru itubwira amakuru uko bimeze ngo baragiye baratarama ngo bamaze gutarama ngo Imana isobanura Danieli zanzozi ngo amare yamashima Imana yamavuga ngo niwe wuzushiraho abami niwe uzubakuraho niwe uzugira gute ngo izina ryawe rihabwe icubahiro ahimbazwe Yesu ngo amare yamahamagara Ariyoka yamubwira ngo njana ku mwami inje kumusobanura zanzozi ngo amare kugera ku mwami iryo jambo rizari nezeza aramubwira ngo mwami nyagasani ngo ibyo Imana yakweretse ngo Imana yabimpishuriye ngo mwisi ngo nta muntu numwe ushobora guhushurirwa ibyo bintu ngo abashe no kubimenya ngo amara yamubwira ngo ariko mu ijuru hari Imana ngo izihishura iki ibihishwe izihishura ibihishwe duhe Imana cyubahiro haleluya haleluya ati ngaho gagira amakuru izo zose arazisobanura uko zakabaye zose iz'Imana yamweretse abantu uwo munsi ntibabaye bagitemagurwa ibibazo bishobora kuba biriho iyo ijuru rikingutse abantu bakabona Imana intambara yari ihari zishira buri ijuru iyo rikingutse ukabona Imana ako karere mu wawe n'ahandi urugomo rwa Satani zarushira gusa nuko ijuru rikinze tutabasha kumenya ikirere c'Imana kiri ariko twiherere tubaza Imana nimara ijuru rikinguke ijuru iyo rikingutse rizatabara haleluya kandi rizaritabara neza yego mu ijuru hari Imana nibso umunsi umwe Yesaya nsoza haleluya Yesaya yari umugabo wa wundi wavutse ahantu heza avukira mu nzu nziza Yesaya ntiyigeze asaba minervare Yesaya yari nk'umwana
wa ministre muri kino gihe cya none yego nuko yavukiye mu nzu z'abakomeye. Yesaya noneho ageraho ahabwa no kuba umuhanuzi. Umuhanuzi muri ico gihe yabaga ari nk'umwa, yabaga ari nawe afite fonction kimwe n'umwami, kuko umuhanuzi niwe wabwiraga umwami ngo ibi nibikorwe gutya. Bari abantu bafite, bari abantu bakomeye. Yesaya atangira guhanura kandi agahanura ibyo Imana yamubwiye koko. Ariko Yesaya ijuru yagaza ahanura ariko ijuru rikinze. Umuntu ashobora guhanura ijuru rikinze, umuntu ashobora kuririmba ijuru rikinze, umuntu ashobora kubwiriza ijuru rikinze. Ariko ndagira ngo mbabwire igihe tugezemo ijuru rigomba gukinguka. Hallelujah. Tukaririmbira mu ijuru rikingutse. Hallelujah. Tugasirimbira mu ijuru rikingutse. Hallelujah. Tukabwiriza mu ijuru rikingutse. Hallelujah. Hallelujah. Yesaya icyatumye ijuru rikinguka niki? Nibso. Ngumwaka yamaze imyaka 26 Yesaya hanura ariko ijuru rikinze. Uku umubona ni ikibazo gikomeye. Ni ikibazo gikomeye. Umuntu ashobora kuba umuntu w'umupastor uvuga ubutumwa hirya no hino ku isi ariko ijuru rikinze. Imana iduhe gusobanukirwa no kumenya ko mu ijuru hari Imana. Ijuru rikinguke ridukinguke. Abantu babona Imana. Yesaya noneho ngumwaka umwami Uziya. Yesaya yagiraga gasuzuguro. Yesaya yarirataga. Yesaya yagazaje guhanura akavuga ngo mwabapagani mubonye ishaka mwebwe muzaje Babuloni muzaje Minyago abandi akababwira ngo muzaje Ashuru. Yesaya nagasuzuguro. Yesaya yagazanyura ku bantu nagasuzuguro orgueil ikomeye cyane kubera ko yaratarabona iki yaratarabona Imana. Umwaka w'umwami Uziya atanga ahimbaza. Hallelujah. Cya gatandatu ngo niwo mwaka Yesaya yabonye Imana. Uziya nawe mwumva icyatumye Uziya nawe Yesaya abona Imana. Uziya yari umwami mwiza cyane udafite ikibazo ukorera Imana neza, ariko ngo noneho aza kugira urugeye nawe yibona nyine yumva kuko ibintu byose bikorwa ari ubikora ngo amare yamarenga ku murongo yamavuga ngo no gutamba ibitambo ngiye gutamba ibitambo. Ese ubundi abatambyi bazatambika ibitambo bonyine kandi ibitambo biva kwa Aroni gusa mu nzu z'abami aho ngaho ntibari hakoraga. Yamavuga ngo mba gutamba ibitambo. Abagabo baramuhaguruka. Nasomye igitabo cya commentaire kirambwira ngo hamubujije abagabo 150 ngo bamubwira ngo reka gutamba ibitambo si ibyawe, reka batambye ya abinyuraho byose ngo bamare rero bamaje kugicanira. Uziya rero aje gutamba ibitambo aragenda ashanye gucya igitambo giye kubishira kugicanira. Imana ni igitangaza. Imukubita ibibembe hano mu maso. Yamarwara ibibembe kandi urwara ibibembe mu Banyesiraheli ntiwogaza umukoraho. Ico wakoraga cyose wabaga utawiriye. Banye bafata umugozi bamamushira mu kuguru aho umuntu w'umwami bamamukururana bamamujana mukazitiririye uko ingoma yiwe bigize gute ibirarangiye. Yesaya arabibona abona ukuntu bamubujije aranga, abona ukuntu abantu bamwiyamye baravuga ati wewe ibi bintu bireke, aranga ngo amarabone uko abaye ingoma y'ibirarangiye kandi yarakoreye Imana neza kuko Imana ntizivogerwa. Ngo amare rero Yesaya yamaca bugufi yamaryama hasi ngo yambara ibigunira ngo aravuga ngo nukuri tinya Imana, ngo yamatinya Imana yamayubaha muri kwa kuyitinya kubera ko we ari umuhanuzi. Ngo yamabona mu ijuru, yamabona ijuru rakingutse, yamabona aho Imana yicaye. Umuntu wabibonye akabona na sheze Imana yicayeho, yamabona n'intebe Imana yicayeho. Ngo amare rero sose yamabona ibyo mu ijuru, yamabona abaserafi, yamabona ukuntu bariko bazenguruka ya ntebe y'Imana, yamabona ukuntu bariko baririmba ngo uruwera uruwera uruwera. Ngo abona n'ubwiza bwabo. Ubundi mu biremwa byose byo kwisi abaserafi nibo beza kurusha abantu bose, nibyo biremwa bya mbere byiza mu maso hacu haza harabagirana ukuntu. Ariko ngo kubera ko ngo bihora abaserafi ngo bahora imbere y'intebe y'Imana ngo bagira amababa 6. Amababa ya mbere ngo bazafukisha mu maso, amababa ya kabiri bayafukisha amaguru, ngo andabiri niyo bazafukisha ngo bariko bavuga ngo uruwera uruwera uruwera. Yesaya ngo abona rero indirimbo ziriko ziririmbwa z'urudaca ngo ari bariko baririmba ngo uruwera uruwera. Yesaya yamavuga ngo nukuri ngo amaso yanje abonye Imana. Ngo amare rero Imana tuyimana cyubahiro. Hallelujah. Hallelujah. Imana igomba kugaragara, Imana igomba kuboneka. Imana ni yacu. Mu ijuru hari Imana. Ufite Imana. Muhumure
ufite imani ikomeye idashobora kwirengagiza amarira yabera. muri kwa guca bugufi Yesaya noneho ngo Imana avuga ngo Yesaya yatubonye. Yesaya ubwo yatubonye akazi karakoretse maze ngo yohereza umuserafi. Imana itanga itangazo. Ravuga ngo ninde muntu twamutuma akadukorera. Imana ngo Yesaya aravuga ngo ndi hano mwami ntuma. Yohereza umuserafi arirukanka ngo akora igicaniro, akuraho ikara ku rugarama rw'igicaniro cyakindi ngo amaze amukoza ku munwa. Ngo aravuga ngo ibyaha urabibariwe. Yesaya kuva uwo munsi yamye atangira kuvuga amakuru y'ijuru, akazavuga ijuru, araruha akaza yerekwa abamari iyo bazoturuka mu myaka 700, akaruha akabona Yesu, akabona ibintu, akabona uko Yesu azapfa, akabona uko azazuka, akabona uko tuzoja mu ijuru. Niki gitaramo turimo none Yesaya arakibonye. Nta jambo na rimwe Yesaya atigeze abona mu maso ye, kuko na Bibiliya izivuga ngo babandira bondekira safi wende safi. Haleluya, Haleluya. akaba Imana kubera ko ijuru ryageze gute yamaze kubakingurira ijuru riyeyuka, ijuru rakinguka. Yesaya akaza gusakaza abona tubande turimo ba Yesu, akazamenya n'amazina yabo. Inindirimbo zizoririmbwa mu ijuru nuko bazocuranga dilekele bwengeza ubangaya kidumbwe dumbwe En près de sa filarité paneza. Bwana Yesu yuhaye muhimana cyubahiro ye langwikiliwa ankwiliwa angwelelwenge. Usere Yesaya abona n'umunsi tuzoja mu ijuru ngo abona n'ukuntu bizoba bimeze. Asifiwe. Haleluya. Abona ngo Yesaya ngo yabanje kubona ukuntu soba twabukereye. Abona ukuntu soba twabukereye. Mureke mbabwire. Asifiwe. Tuzamuri Imana cyubahiro. abone ibyo zatubagira Anguli wewe wela wewe yego ngomba n'ijuru risha. yego nisi Kurkwima ariko bizobari ariko ngo abona akantu kamwe Yesaya yabonye. Yego. Akantu kamwe Yesaya yabonye. Ko ndacumbagira umunezero. Ko ndacumbagira umunezero. Hari akantu kamwe Yesaya yabonye. Ako Yesaya umunezero wanyisha. Duhimana cyubahiro. Haleluya. Akantu kamwe yabonye kaza kanshimisha. Ngo tuzoshabira nk'inyana zo mu biraro. Yamya bibona ukuntu tuzoshabira gusa. Yego. Umurambi bene wa wundi. Haleluya. Bene wa wundi bagira. Ako ye. Ako soba turiko dise flom reglar. Maligre de sobler. Prime tise le gros matin. Prime si le gros. Comme ijuru hari ibihumbe ba. Ijuru hari ibihumbe. Mubembe umwe yagiye gupfa. Asifiwe. Yari umuvuga butumwa ukomeye ngo yitwa Rubinda. Yari umukozi w'Imana ukomeye cyane. Ngo amare ari mwivuga butumwa ahantu. Ngo yamabwira abantu ati nzopfa kuwa kane. Ati nzogenda kuwa kane. Kuwa gatanu. Sorry ni kuwa gatanu. Fakozi b'Imana. Yamabwira ati kuwa gatanu uzoja mu ijuru. Ati nzogenda ko ndabona ko ngiye. Ico gihe nta masanduka bagiraga bahambamwe abantu. Yamavuga ati muje kugura amashuka mu isoko. Cyo kumpambamo. Abagabo bari aho ngaho bamavuga ati uyu mubembe witetesha hano ngo bagire. Umugabo umwe yamavuga ati mureke nje kuyagura. Nadapfa. nawe ni ahandi ndamwica Nadapfa. Uzomwereka. ndamwiyikira Yamaje mu kazi rimwe kugura amashuka. Aragenda yagura ayasana. Mureke tumucungi. turebe kwapfa Kozi w'Imana Rubinda. Ngomere rero kuwa gatatu kuwa kane kuwa gatanu. Kuwa gatanu ngo yamavuga gusa ngo arahinduwe. Yamahinduka gusa bukeya. Bene ko guhinduka gusa bukeya. Cyamari abantu baraho ngaho. Ngo amare ngo yamabwira abantu ngo je ngo apani salamabila ngo ama. Kuko iwabo ni salamabila. Kandi salamabila hari uruzi bazabambuka bagiyeyo. Iwe akazabona agiye kwambuka uruzi. Akazabona hari uruzi agiye kwambuka. Ngo ningera ku ngombe ya rwaruzi. Abona hari uruzi agiye kwambuka. Ngo amara akazabwira abantu aho ngaho ngo yashushu. Akazabona ngo je ngo apani salamabila ngo ama. Mukanya gatoya gusa guhumja no guhumura. Ngo yamababwira gusa ngo bamye bumva gusavuza ijambo rimwe. Ngo yamavuga ngo mbinguni inchi yangu.
Hallelujah. Ala moke da senda. Monta farita neta. Pede sile gloria. Jimano farita neta. Padre de sakele. Omini. Alléluia. Assommez. Louez la rivière. Ambilibos Abone karite varte. sauza mwingili bwa sanga baya. Rone za vilarite varte. Mbinguni nchi yangu. Kweli kweli kabisa. Tiari akibaisara mabiro. Nikidobele Tomo sa. magarite. Otafa. Promesa ali Savuma sa guerre. Wende za Nijuru harima. Mbinguni nchi yangu. shauri ya dive. Soit. Atro. Louez. Shirubgoba. Iriba. Ibabazize. Shirubgoba. Iriba. Ibabazize. Mbabwire. Iki gitaramo nico gikingura ijuru. Hallelujah. Muze mugendera mu ijuru kingutse. Nibso. Muze mutaramira mu ijuru kingutse. Hallelujah. Muze musengera mu ijuru kingutse. Hallelujah. Tuze dushaka abagore abahungu bazashaka abakobwa bakora amakwe mu ijuru kingutse. Yego. Twubakira ingo mu ijuru kingutse. Nibso. Amatorero yacu abe mu ijuru kingutse. Nibso. Zamuri Imana ishubahiro we. Hallelujah. Piko. Haleluya. Amen. Bwana sifiwe sana. Amen. Duha Imana ishubahiro. Hari umukecuru ushize wagiye kwitaba Imana. Kazababwira ngo kandi umukecuru yarataragera ahantu hitwa umujyi. Ariko yamababwira ngo ndiko ndabona umujyi mwiza cyane. Kandi bo ntaharagera mu mujyi. Kandi akavuga ngo umujyi mwiza nko ndabona umujyi mwiza. Ngo mbonye abantu baje kunteka. Ngo akazabwira umwe muri mu barabarahanga ngo nimundeke ngende ngo ahantu ngiye. Ngo ndabona baje kuntega ngo bameze neza. Duha Imana ishubahiro. Hallelujah. Mu ijuru hari Imana. Nibso. Hari igitondo cy'umukingo. Ico gitondo kizaba gihebuje. Kizaba igitaramo. Kizatarama mbona bera bose. Kizaba kiyobowe. Nuwera. Indirimbo zizaririmbwa muri ico gitondo. Niya Mose niyo mwana w'intama. Tuzaririmba twese urufaya. Tuzaririmba izabanesheje. Arakaririmbo kamwe gusa tugiye kuririmba. Kandi ako karirimbo Yego. kadukingurira ijuru. Hallelujah. Numara wamusengera abantu. Kandi abantu iki kirere tugikingura. Abantu batahe bariko babona Imana. Amakuru tugomba kuvuga hano hanze. Tugomba kuvuga ko Imana iri mu ijuru. Ko mu ijuru hari iki? Hari Imana. Utangira kubwira ikibazo wari ufite ngo mu ijuru hari Imana. Yego. Mu ijuru hari Imana. Mu ijuru hari Imana. Turavuga ngo amasezerano. Sezerano y'umwami Yesu yampaye yose yayakomeresheje imbaraga z'umusaraba. Yose yayakomeresheje imbaraga z'umusaraba. Amasezerano y'umwami Yesu yampaye yose yayakomeresheje imbaraga
Katarina Rafo